Assalamualaikum melek жаңалықтардың көршілері. Бүгін 20 мартта жылқы базарына келдік. Азыр жылқы базарының тайып бағаларын біліп берген әрекет қылалы. 200 мыңға да атасың. Жасы қанша мұның? 4 асы. 4 асы, е? Мұнaki. 4 асы 200 мыңға да атасың. Seninki kaç olacak da balam? Ya. Mana momda oynab. Mana oynab çıktı. 200. Mana 200 ming so'm. 4 ası. Ha. Oğuz garantiya. Telefon numarını berip qo'ysin bu. 77. 0700 77. 70 0777 Yok başka. he 36 96 69. 36 96 69 degan. Sokulda turadi. Mana soqultdiq. Tamam. Ya bunun qanday emelleri var? Önörleri var. Sınırlar ulaka, cer ulaka. Ulak. Ha, mana ulak. Ulaka. Mana ulaka sat düşkün. 200 ming adat. Nemelerden bazı düşüp al şunda olmuş. Qancha bo'ladi bahası? Bunlar 55 bo'ladi. 55 ming, he? Ha, mana 55 ming. Ha, emi 55 ga berayın da urg'atchi erkek bu uni tay. Erkek. Erkekten qancha jas ekan bu? Yaşı işte. Mana bu ist ekan. Ana kem onday. 55 ga berayın deb turasың, ha? Mana onday tay. Bir kichkiniki jigit turadi. 120 ming deb atadi. Mana 120 ming deydi bu. Oşa kızıl bak. Bunun jасы qancha bo'ldi? Kanal ne? Ya. Ha, mana 5 ga. 5 jasda ekan bunaki. Biz kanaldan Belek жаңалықтары деген. Ha, давай telefon numarını aytып қой. 0709 He. 0509 bu. Ha, 0509 ha. 31 Katıra kaçsan? 31. 31 1359 he? 31 03 59 деген мына ушул кичинекей жигит экен. Кана өнөрүн айттым, бул кандай өнөрлөр бар? Күлүгүңдөн. Кайсы оюндарга салып жүрөсүң? Мына жер улакка салып жүрөт дейт. Мына чуркаганы жакшы дейт. Мына жигит 120 деп турат. Мына бирөө эркек, бирөө ургачы. Жасы канча булардын? bir yaş bulacak. 1 жаш болот, э? Бааларын канча деп атасың булардын? Erkek 35, urgası 45. Эркеги 35, ургачысы 45 дейт. Мындай. Мындай тайлар. Mına 45 mingga tay turibdi. Sevmişke almışlar. Erkek urg'achi bu? Erkek, he? 45 ming turibdi. Sevmişke almışlar. Перегородный базарында жүрөбүз. Аркытай канча болот? Aldı hele 45. Алда 45, he? Bazı düştü hazır. Ha. Mına Bu semiz bu. 5 ay, бул семизби? 2 ay baylangan. Ушундай тайлары бар экен. Перегородный Qaysı базары. kanaldan 130 ming. Ben tartma. Ha, тартпайлап аны 130 ming дейт мына момда. Мына мунун жасы канча эми? 5 yaz. 5 жашты экен. 8 жаш. Кашон канчасы болуп калат? 5 yaz. 8 жаш, 5 асы болуп калат экен. Мына момдай жылкылар.
1 yıllık 1 yaş bolupdur, he? Bir yaş. Ha. Buna 1 yaş. 42 minge verin. 42 min urgatı erkek. Erkek. Erkek buna 42 minge verem dep turat. Anda 0508 0508 35 35 35 68. 68 degen. Bişkek'te. Bişkek'te de tusul. Gel arkası olur. Ha. Munanday 1 yaşarda eкен. Saysa da olur. Hmm. Baksa da olur. Mana. Havan bir tarafı var. Ha. Kança bolada tutsun bahası? 47. Kança yaş? 47 min de. Caş. Bir yaş bulup da 1 yaş tutsa, he? 1 yaş paylar. bulup yaş. 47 min lira. Soda var, soda olacak. Ha. 1 yaşar taylar 47 min bolot. Prigorodny bazarında жүрөбүz. Булардын жаштары канча болуп калат эми? Bular da jaska bir yaşarlar bulup da. 1 жашка жакын болуп Noğusu калган. geçir hafta bulgan bu güz kutay. Могу күзгү тай, Bu 35 sıra otağız bular. 43'ten sıra otağız. 3'төн 43 minden. 43 миңден дейт. Yok. Мына Aşağıda koydum birazdan. мондай тайлары бар экен. Номерін айтып қойсыз ба? Айта бересиз номерлар. 0508 07 05 44. Мына ушул телефонго чалсаңар болот. Bular baytallar. Айталдарбы? Bular baytallar. Bular da şu bir yaşar. 1 жаштар бар, э? Biri tazakandı mı oturganı. Ya şu 200 жылқыда. Ha. Bular 60'tan sıra otağız. Biri 55 sıra otağız. Soğudalaşağız, düşüp beremiz. Biri 60, biri 55, э? No Kaşkatay şu. Ha. Bular şu bir yaşar bulacağını ayttık. Эми өзүңүздүн телефонуңузду айтып коңуз. 0500 00 1971. Мына ушул телефон менен чалып сүйлөсөңөр болот, мына мындай тайлар бар экен. Жок, ошо канча сом болуп атат мына? Bu 250. Бул канчасы? Bıştık. Бышты го, э? 250 миң деп атасызбы? Мына могу 250 миң. Karabayır taza. Карабайыр, э? Мына таза кыргыз карабайыр тукумдарынан экен. Reklama. Ооба, эмеге YouTube'га. Мынакей. Карабайыр Чуғыттардың чуғы. таза кандуу дейт. Чуғыттардың чуғы. Кой. Мына тоорусу 150 миң. Önerilerini alçı. Görseler. Өнөрлөрүн айта бериңиz. Öneri çok bu. Yürüde жүрген бұл жаңы емес, үйретіледі. Жаңы үйрөтүлгөн айгырлар, э? Мынакей. Мына мынандай тоорусу менен мына карабайыр бар экен. Таза кандуу жылкылар. Үйүрүдө жүргөн айгырлар дейт. Nol 776 0776 10 70 36. 10 70 36. Мына ушул телефонун тасар болот. Мына таза кандуу жылкылар бар. Сатылмады ба? Қанша сұрады? Мынанда 120 миң экен. 120 миң сурап. Мындай. 3 yaş болады. Июнда 3 жаш бышты, э? Мынакей. Özüm alam. Мына баасын кайра кайта койсоңуз. 160. 160 миң дейт. Телефон номерин берип коесуз. 0775 18 81 20. Мына ушул телефон номерге чалсаңар болот экен. 85 миң сурап атасызбы? Унун жашы кандай окуат? Канчасы окуат? 5 азы. 5 асы, э? Мына 5 асы мындай бар экен. 85 деп сурап. Миң деп атасы, 150 миң дейт. Kaçada odasın? Бул канча жашы канча болду мунун? Bir asıl. 1 асыйлыктар, э? 1 асы дейт. Аркы тору канча тору?
Anamda da bir torusu varken 150 bin deydi bunlar. Yok önce ası bir değil ekene. Yok, bunca şey 4 asıl. 4 ası vardı ha. Yazga 5. Mana torusu yazga 5 ası olurken. Anaki 150 bin deydi. Pirgorodny pazarında жүрөбүз. Amanday. Бұл қайсы команданікі? Мына 150 миңди. Мына улаққа деп чаап жүрген аттар екен. Мына 150 миң. Телефон номерін айтып қойсын. 0500 02 13 04 деген. Onday жигитtik. Onda atlar satılıp oturdu. Onda bir tay turatu 55 bin lira. Okay. $55 bin. Hazır. Onda boz bir varken bozken. Onun kaça? Bıştı Vaytal. Bıştı baytal he? Bağısı kaça olur? 100 bin. 100 bin değil. Buna bıştı baytal. 100 bin iken. Aprelde tuy. Buna aprelde tuğuyor. Semişke almışlar. Semişke. Telefon numarını saytıp olsun. Telefon 702 Ona 0702 269 269 289. 289. Ona şu telefonla çalsam buna bey var. Çağırdılar. Sağırdaken Bişkek'te. Qaysı kanal bu? Belek жаңылыктар 50 миңден ek. Bir yaştagılar olar he. O var. Buna 50 mиңден deydi onda. Bir yaşta taylar var. 50 миң. Buna Pirgorodny pazarında 50 mиң. Üçön tane bas bir deybe. Çok arka başka. Ha, başka bir önkü. Taylar tot 46 mиң деп. Bir yaşar bu ya bular. O жас. Bir жаш болуп атат, эми болуп атат да. Mana 46 mиң деп. Августта туулган тайлар. Mana avgustda tuğulgan taylar. Erkek burgaçı mı? Эркек көкөтө. Köten erkek he. Көтөн эркек. 46 да отамда. Ha. Кебирткеден түшүп берем. Mana telefon numarını açıp koysun. 709 12 10 10. Mana şu telefon numarına. Söyleseniz болады. 70 mingden gitti he. 71. 71 mingge gitti. Onday. Onday taylar 71 mingge gitti attır. Pirgorodny pazarında.